तपाईलाई देखाउने छु र यहाँ चाहिँ यो जग्गाको नाम के पो भन्छ सुजापुर हो अनि हामी चाहिँ जाँदैछौँ अनि यहाँबाट चाहिँ अब मालदा चाहिँ तपाईको 20 मिनेटतिर चाहिँ पुग्छ हो अनि यस्तो छ यतातिर चाहिँ हो जग्गा लु हेर्दै गर्नुहोस् होला हाम्रो भ्लग हाम्रो भिडियो पुरको चाहिँ यो फेमस मस्जिद हो यस्तो दामी छ कत्रो ठुलो छ हो एकदम दामी छ हो राम्ररी देख्नु पाएन यो चाहिँ अब भित्रै गएर हेऱ्यो भने मात्रै राम्रो देख्छ हो यो चाहिँ सुजापुर मेन टाउनको नजारा हो ठुलै छ सुजापुर अन्त यो चाहिँ यसो यहाँ मलहरू छ हो यसरी हामी चाहिँ जाँदैछौँ अब चाहिँ डाइरेक्ट मालदाको म भिडियो देखाउँछु ल चाहिँ यहाँ चाहिँ इङ्ग्लिस बजार ब्लकभित्र पस्यौँ हो यो चाहिँ अर्कै ब्लक स्टार्ट हुन्छ हो त्यो अगाडि जुन चाहिँ हामी अघि सुजापुरहरू थियो त्यो चाहिँ कालेचक 1 हो अब यो चाहिँ इङ्ग्लिस बजारभित्र पस्यो यो चाहिँ नयाँ ब्लक स्टार्ट अब चाहिँ हामी चाहिँ मालदा पुग्नु आँटेको छौँ हो मालदा बाइपास यहाँ अगाडि छ अब यो अगाडि चाहिँ के छ भन्दा दुईवटा बाटो छ हो यो दुईवटा बाटोमा चाहिँ यता भित्रपट्टि हाम्रो लेफ्टपट्टि गयो भने चाहिँ मालदाभित्र टाउनहरू होइन अब यो यतापट्टि उयो उता गयो भने चाहिँ उयो पर्छ डाइरेक्ट बजारहरू नपसिकन डाइरेक्ट अरू रुट यता राईगन्जहरू जाने रुट पर्छ यो चाहिँ हामी चाहिँ भित्र पस्यौँ अब मालदा टाउनको भित्र पसेको हो यो चाहिँ अब यस्तो छ सानो बाटो छ अब भित्र चाहिँ अब मेन टाउनमा पुगेपछि चाहिँ ठुलो टाउन एकदम मजाको छ होइन अहिले त झन् के मजाले बनाएर झिली पारेको छ हो अब चाहिँ हामी डाइरेक्ट मलमा भेटौँ अब यहाँ त जङ्गल टाइपको छ क्या अनि हामी फाइनली आइपुग्यौँ पिआरएम मालदाको यो नयाँ खोलेको मल हो आइपुग्यौँ मेरो हस्बेन्ड चाहिँ यहाँ हुनुहुन्छ अनि अब हामी चाहिँ बाहिर चाहिँ स्टलहरू छ अनि अब चाहिँ हामी अब भित्र गएर घुम्ने बल्ल सन्डे छुट्टी भएको अनि हामी चाहिँ यसो घुम्नु निस्केको दुईजना यस्तो छ यहाँ स्मार्ट बजार जुडियो एन्ड थुप्रो रहेछ अनि हामी चाहिँ अब घुम्नु जाने हो यसरी यता हामी घुम्नु जाँदैछौँ हो अब पस्न आँटेको हामी पिआरएम আপনাদের সবার বাড়িতে ফটো ফ্রেম আছে তো সবার বাড়িতে আছে তো ফটো ফ্রেমের মধ্যে বিভিন্ন রকমের ছবি থাকে বিভিন্ন জনের বাড়িতে তেমন পুরোনো একটা ছবি আছে যেমন একটা প্রজাপতি হয়ে বেড়াচ্ছে আপনি প্রজাপতিটাকে টাচ করলেন প্রজাপতিটা আপনার ঘরের মধ্যে এসে আপনার কাঁধে এসে বসবে বা ধরুন একটা ছবি আছে যেখানে নায়গ্রা ওয়াটারফলের ছবি আছে আপনি ধরুন একটা গ্লাস নিয়ে সামনে গিয়ে ছুঁয়েন ছবিটাকে সেই নায়গ্রা ওয়াটারফলের জল এসে আপনার গ্লাসটা ভরিয়ে তুলবে এমনও সম্ভব না বা ধরুন একটা জঙ্গলে একটা ছবি যার মধ্যে একটা শিকারের ছবি একটা जुडियोको कलेक्सनहरू रहेछ विन्टर कलेक्सन पनि आएछ